won't see our awareness and our radio. A year say our really fashion will be into there was so cold and I cool and I said, who are we for fame? Would you do? And I'll see the bull and I won't see our awareness. Sebi, it was almost say our real sense of and to cover our real and penetrate our real. As I say, I find say a member of my time almost say, almost what I almost share a woman as I ask. There may be a poor bar. We may be in more because we're getting on top. It's our arena. Welcome now. So for sure, what them man here would ya? Now, Opia Montin, a young man, Sancha, them and the young one amount. The fact is, our shadow, what doesn't mean say, them and who call ya only freedom, who bet to me, will be adding. I walk them. Now, Sebi, moving a young son, a wawa, Sebi, Jimmy, and a cocoa. You be about to social media. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Wow, Shanamna. Willie, your my dear baby, and then be I had a 7 up here, Bedidi, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary rule. Opposite the self-filling station. Enkoma eye obi biara wo hwe mesabre nyame hwe mo sedane da muji ebre etie eye yensem ayedi eba abebeso mo mofoto nsem ene mo commentary na yesum epa eye na abusiafo mo munyim ene de air trend day aye yankasa ye nua ba ye mame eye actress ai bim so oye TV presenter Sunday Camel abusiafo ze say de nsu eguje mo pa eye a ensem a wo ba bonten a wo kasa no o se Ghana fo se yenim na ye nya ye na eno bebiebie nsem eso obebiebie nuoma so pa ma jese Ghana hanu yete hanu so ahwe krampa jese ye ho entimi enye den ento ye ni nyina enese jese eye abaye bia ndin ede Annabel ai it's a lace no ene the side check our tare eye nukno Ken Kanija e ho jese enam so ma jese aware no ensensem bebre eba na ye nua ba no mobeka ya wa babonten aba be react to eye ensem no akasa bebre ede afa eye eho a wo twemo ese so far as say nukno no emfa divorce paper emfa ma ye no kwade wo no so on the legal wife into obi any one more obetimi aba beje eye na ware no ede afri eye nte na ensem we amadodo na ebusa se inti so ehunya say BBC ewo woni wukunu ntema oye celebrity nti odi baba beto eye abontian ensem we dodo na eka ho ntwa me ho embra ne ba ye dede wo no apa ababeso sabio be man na nka wo se oye nyansani no dey respect eto ni kwate ho be man na wo se nka oye nyansani na nka oma ni ye ni se be man na mu ni ho na wo se wasamba ho ebe power chowa woni be man ni don't drag me say you are in a comfortable because me no so you are in a comfortable nyani o che you are in a comfortable nyani o che this is part 1 me say me no Ghana ha me no so pa say what say be man no oya wo dia no problem. Tell him to be bold enough, go to court, send a member court, no quality documents, no mess having me divorce. I would grant him. Onyen ye sene ni fata. Na abusiafo ai Port Belly ayede gia ware 2020 yo na say die akwakọ ye eye ensem deja eno enya de say eye obi ede say obi aware ese ana say ye obi anije odo say gabinpolo e the motivational speak bi ye ebebeto abonten ena so mankofo tag ni say woni eye Sunday Camel na suni nyina emu no waba abonten aba bekasa e de fon say enye sa ena etem na ene de ye twi e de aben ye mame eye marita aye ne bedo ensem mu azuko e de ama ema ene ekwan ye pastor e de eye nyoma eto eye abonten say enkofo ewu eye emu na me bi mo afa do ya bibi aboko ye obo ade adare the Christo ase mami yes ye kase obi celebrity and say obi public figure dudu na enimwa
Nyoma ben na was say o man na meto abonte na nyoma ben ni kwa so man neto abonte because e ka me akwa say yenti enyoma bi ase obi sori na ware ni relationship a no de ba beto one ne maame asem a one na down for asem a no de ba beto eye abonte bibia na was say we celebrity and say we known in the system a o ma obi a ehunu mu an dabi eno die enya sakra na ye kasa we celebrity a kwan na wo fasa na adwuma na wo di na ma obeye celebrity enu ana wo se wo danedi what you say enu ana wo se wo danedi say e bia wo fashion designer ana say wo actress ana say wo actor ye dwuma bia wo ma obeye celebrity enu na de bia wo so e den wo danedi na ye hu say wo improve wo mu ana still no ugina baby ugina na said the be our fans no go support us for ebetumi ayede aboa amwa kwa more skills e dey aka udumede na emu enye waware sem ana abusuan sem ana wonu wo maame enya asem ana de be ba to social media say bita fracture social media ni abusuan edia eyobia edia ana social media most times ye ko ha ye kusuan ade ya nkose ye kotie sem bi asebi say ye mofra a wo be si wa wo ba ana ye ko hwehwe pictures bia ye di ya keja e di atoto to enye no ana ye ko social media say ne mu ye ko say ye ko sua de na aduma na ma wo ye na de ye celebrate ni say hifa na wo ye aduma na ye de na say wo mu di e kire ba na sebi wo mu nim nyansa na nim die bi e wo mu o ma start ya de eti ya wa na mu sa na yes denti na be ma eye onipa da sani se bia woni nukunu enya eya ensem na se third party e wo mu a na o ma ba bonte na o ma ba se wo mu ba begu eye third party na ni ma se eba ni sei se obi aba oni nukunu enya issue no de ba beto abonte na ejina eye side chick bi eso ana se ejina eye obi eso na enu nti wo ba se ani ogu eye nipa na ojina wo mo entem enu nti wo ma wa we ni ego na animatia se ni gwa se eka nipa ne nkwa ana se eka wo mo awarefo no enso enke nipa ne nkwa eka wo awarefo ni di kan you ojere no wona kan papa so ni wasi won ti aware na se ana mo aware ni eye wo se aware ne ye fashion obi ko enti wo se wo se wo kobi ana wo ko wo ana se wo ware for fame wo di ji wudin ana wo ye de bu aware na won ti ade aware na se bi e wo se wo se aware nsensem wo wo entoko wa aware mu empatry e wa aware ni esa se ya fa ne se eye mema wo mata dia wo mo se bi e wo mo sport wo mo she e wo trouser afi be me bi apoba be me bi no be ka so nye de on proba enti aware na wakom na oso mu so she wo de ma na ye wo dia na opia montin so a e ya mansan chem samu sister me na da o she wo de ma on na ye wo dia enti opia montin na e ya mansan chem enti so ku hu so no be bi bonkoma enye esa se wunim se ye ne cousin na we shia no ni sister na we shia no ana se bia ne wo fa si bi an we shia me shia e go be ma ne ya mbo na ma wo ku the fact is that what doesn't mean say be ma no nkwa bia oni ni freedom a obetumi ni obi ayeden abo na sebi emu bi na yenim nyansa e wa awawe mu a sebi timie na kokoro yi ye bibia na e aba beto social media na enkofo hu ye expect say ye gu ye other part na ni mas me wa ye nkasa na ye gu ye hu ni mas ye gu ya wa ye no ni mas esa say ye gu ye ntoma bu fi awa se amobi se ye ntade atete ye ntoma atete ye suma die na wo se ye bi sie na ya daneti amobi ye be dey ne aba ware na mami ye pesi hu se aware wo ware bia na enu anu no anade wo hwehwe na won saka ana sesen na me patch aware bia na enu chese se wo ware bia e kire se afi na wo betu anawo afi na wo be face ewiase ankasa okay what you say afi na wo beti yawo wo be nye wo be fa apinsiemu what you say efu ni abrakuo mu esa se bibia e wo aware mu enije wo mu enije ewo ede ewo mu abrakuo ewo mu banana ne ohawo agigisem ne bufu eyeden ewanwode etu ware dia na emu dia no kwani nyame edi na na afa na wode ohawo
esuti etu wa ye kra to se oha bi e beba no betumi agina no enti na wo aware no enti e pasa na gina no tina etomri na wo ko aware na aye ye mpanifu etu ye mfo se wunya asem a onu hu enti na se animachi na mu mi elu nkan sebi ma o bible nya wadanfo o ma me ne wo papa eni aware ni enwo se wo mu bapo so wo mu ba besra wo mbedi 10 minutes ko wo ma wo bible enye wo ma me ne wo papa ebufu bi ebebe bi afa wo bible no na ebi em na start so ende wo kire wo benya arechiche ede e wo mu sinse wo di bebie wo ware a na wo ye yo afi ana wo tuwa na wo tu eye anamo na mami eba ne sen na eye enafo binum etimisi wo ma yonko fo achi se wo mo eje eye wo mo eyire no manase wo mo ekunum edefu wo mo ente one ebia na nadanfo no aye ne bibi atwa ama na ye ne ja ebi nso a na be ma no bere na one wo na wo no okose ne pe wati ase ebi nso a afi no ba na so atena se adwene mu se be mai oye kama mimi abe yo ware mi hu se no to no mi hu se na ni chi de bia onya oha te se ne kane no onya mi ti hu se de ni je wo etimi sme de pa se ne bi nso ye ni bre ni bre ni nku ane aye ne ye ni bre ye nia ye ni ekosoma ye nia nya ni je a ye eka ye nku anka wrewo onsre ansa na wodi wati ase ni nyina ka nti na ma obi mu ana afensu ni edi mutitiri se bibia ye tun ni ma pa ye kunu ye ma ye ekire ye namfo eno prani asema na ka mo se ye bibie ko aso awore ma na ukunu ye ma awore me na wasa wo ma wona bufo ehuna ehu hia se wo ma wada fo ohu ma wa ni ye ma biara no me ehu hia ni ebesi bia ye wo ni wo kuntem fane se wo na boka na wapo eti ni ebesi bia aseda enko mewura bibia wo de ni se nyankopon entina wo ntem na oto no amode hyase no entuni entintim yie na mfom kodu afebo be bi onu mewura epese mu kodu no de mabafo na ukunto shiu mawa no wakoka kire wadafo ni bia ni tini eye brofre na yakam ni wo mu ana what you say when you imagine na odwene fa wo e bia wa na wa re eye ne ya na ni bere essence on onye onware ye eti wo ko na wo ko wani onyam na ye ya hye eye ne ya eti kwenyi ono be fa so be bomu mielu eni be fa na bomu no bi so wa ono a hye da ba wo je be pisa na wo ko hwe uku de wi ati na mi ku hwe mi ma me hu yin wo na ko o Awurade adom se ne etie bia me be ne sa esa onya hwe nka wo de bia ne ni ewu na se mo de ba ye nyina aka na tirimu na ku to hwe ma wo akoka sika wo de be ma no akoka ma mi eni biri wo memu eni biri wo mu na mami yetimi obitimi esijina ya na se obitimi aka se o ware ama na shubi aware yetimi ware editwa obi mfa mani o ebi ye bebiri na ye bebiri o mpe be man ba o ware ama no de twa obi mfa aka ma na obitimi aware no na man ring me say ya just o chia practice of person obi e say okay what ya second kan na ma ya o mutifi na wo mu nyina nware ye na se bikwajo ba no ko ma me ba no ko ya ba no ko ofi ba no ko se me meti ho na kwesiba na kwesika na me ware se etwi ma ya na wo na mopra me ya messes it is a ebuo ni level na me ne motse no ye twem okay what ya say e wose mu hu se me wo meni me ye haje mu ye lo mu de mu shisha enti miti de bi meti aka se sa wale fo aka se sijafo come on tum esa se mu ni nyansa wa wale what ya say na ma start eji wo me na je wo me ja na me mi tu ye de wo me sa eti ni bebere mama ye di enkomo no esie na efuto be na de be ma ye nuanu mo ema nyoma ekoso e wo ma ware ma no da beto eye agonti titu ni ye ni abaya to say wo fa eya titi ni eya hu ye ba no kundi de nda me hu se o fa titi ni ya hu za mami ago bi hu ni sa o because me hu ni se jimie no jimie what you say jimie ano jimie na me send say onja yoye na mo onfa na waresem e me to social media biem
Send ye tea beyond when you go again and one player. And country ready say own thing say you're riding a dear warrior man now. A ready my warrior and baby be a new question. You ready better my dear, a dear, and none one. Not all just and but not social media. Not all kind of warrior saying, not all deep at them, no case in the here. No more effect, chaining all your Mommy, you better a was not everything for aha and I don't come on base. So I can share a part and someone with me a day about to a conversation. Like the videos not share on all the social media platforms, media and me appearance. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said, "Biani Bia, baby, and a pabedity." Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Variano. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station.